ассалому алайкум тамошобинон ва шунавандагони азиз. Ба фикрам аллакай шумо пай бурдед ки мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи чист, яъне ки дар бораи хусусиятҳои шифобахшӣ ин парранда кабутар мебошад. Кабутар ба бемориҳои санги гурда, хичак, бемориҳое ки дар чашм пайдо мешавад ва дигар хеле бисёри бемориҳо хусусияти шифобахшӣ доштааст ва аз ҳама муҳимаш он аст ки духтарҳое ки бокирагӣ, яъне ки духтарии худро аз даст доданд, қобилияти онро ҳам барқарор кардан доштааст. Пас то охир моро гӯш кунед. Кабутар паррандаест ки ба ҳамаи мову шумо маълум мебошад. Он навъҳои хонагӣ ва ҳам саҳроӣ дорад. миҷозаш дар дараҷаи дуюм гарм ва дар дараҷаи якум хушк аст, вале миҷози саҳроияш гармтар ва хушктар мебошад. хислатҳои шифобахшиаш бошад: гӯшти кабутарро ба ҳар тариқ ки бошад пухта бихӯранд, бемориҳои фолij, яъне шал шудани ними бадан ба дарозӣ, каҷ шудани рӯй, ларзак, суст ва нотавон шудани узвҳоро шифо мебахшад. хуни солим аз хӯрдани кабутар ҳосил мешавад. истисқо, яъне водянка обдор ва бодиро дафъ мекунад. бадане ки хароб бошад онро фарбеҳ мегардонад. гурда ва қувваи шаҳвониро қавӣ месозад. онҳое ки мании кам ҳосил мекунанд, ин қобилияти маниро зиёд кардан дорад. сангдони нав кушташудаи кабутарро аз олоиши дарунаш пок карда кӯфта бихӯранд, таъсири заҳри морро аз бадан дур мекунад. агар газида бошад, бачаи кабутарро бе обу намак дар равғани кунҷид пухта бихӯранд, санги гурда ва хичакро ҳамон соат маъда карда мерезонад. хуни кабутарро ба пешонӣ бимоланд. хуни биниро ки аз пардаҳои мағзи сар меомада бошад қатъ мекунад. аз хуни хушки кабутар ба андозаи боқило бихӯранд. инчунин хуни гармогарми онро ба ҷароҳати сар бимоланд ё бирезанд. агар ҷароҳат ба устухони сар расида бошад, дору мешавад. аз бачаи кабутари нав пар бароварда парашро бикананд ва аз ҷои парканда хун таровиш мекунад. ҳамон хуни кабутарро дар чашм чак конанд. барои ҷароҳатҳои чашм пардаеро ки чашмро торик мекунад, пардаи дудмонанди чашмро дору мебошад. мизоҷи саргинаш дар дараҷаи сеюм гарм ва хушк аст. гӯшти кабутарро дар як рӯз аз 3 то 10 грамм бихӯранд. барои ҳама навъҳои водянка ки аз сардӣ бошад шифо мебахшад. 10 грамми инро ба 7 грамм дорчинӣ бихӯранд. санги гурда ва хичакро майда карда мерезонад. саргини кабутарро сӯхта ба атрофи бинӣ бимоланд. дарман кардани хуни бинӣ фоидаи калон дорад. агар саргини кабутарро сӯхта намакашро ҷудо карда бигиранду бо оби турб фурӯ баранд, санги гурда ва хичакро майда карда мерезонад. саргини кабутарро бо тухми куфтаи индоэ ва хардал дар омехта гузошта банданд. барои дарди сари кӯҳна, дарди нимсар, дарди паҳлӯ, дарди буғумҳо ва неқрис дору мебошад. инро бо орди ҷав сиришта, яъне ки омехта карда банданд, варамҳои сахтро таҳлил медиҳад. бо равғани зайтун хамир карда банданд. барои сӯхтагии оташ даво мебошад. бо сирко омехта карда банданд. ханозеро, яъне ки хӯкгарданро таҳлил медиҳад. ба куфтаи тухми зағир омехта карда барбанданд, пӯчакро мекафонад ва караши захмҳоро меканад. саргини кабутарро бо орди гандум ва оби гарм камтар марҳам сохта 3 шабонарӯз ба доғи пес гузошта банданд ва баъд бишӯянду аз нав ин амалро такрор намоянд, яъне марҳами нав сохта 3 шабонарӯз гузошта банданд. дар бобати дафъ кардани пес ниҳоят пуртаъсир мебошад. саргини кабутарро бо сирко хамир карда гузошта банданд. ширинчаҳо ҳама намуди истисқоро шифо мебахшад. саргини кабутарро дар об ҷӯшонида, дар он об то ноф даромада нишинанд, пешоби бандшударо мекушояд. душвории шошиданро ислоҳ мекунад. равғани кабутарро бимоланд, доғи решҳоро дафъ мекунад. сарашро бо пар ва мӯи кабутар сӯхта оз карда чун сурма ба чашм кашанд.
پرده‌ای که چشم را تاریک می‌کند، تاریکی چشم و شب‌کوری را شفا می‌بخشد. چون شکمی بچه کبوتر را شکافته گرماگرم به جای کژدم گزیده ببندند، زهر آن را کشیده بیرون می‌کند. مزاج تخم کبوتر بسیار گرم میباشد. اگر کبوتر را خام بخورند، شخشولی و درشتی عضوهای درونی سینه را اصلاح میکند. رنگ رخساره را نیکو میگرداند. اگر کبوتر را کودکان با عسل بخورند، به زودی به سخن میآیند، یعنی زود زبانشان برمیآید. 5 دانه تخم کبوتر را با روغن خوک در آمیخته به ذکر بمالند، یعنی که به عضو مردانگی بمالند، برای به حرکت آوردن شهوت مردی بسیار فایده میبخشد. زهره کبوتر را در چشم کشند، زردابی در گوهرک فرو آمده را و گل چشم را دفع میکند و پرده را که چشم را تاریک میکند، این را نیز دور مینماید. استخوان ساق پای کبوتر را بسوزند و آز کرده دخترانی که به کارتشان، یعنی دختریشان رفته باشد، از تک بردارند، به کارت از نو برقرار میگردد. این از اسرار است. اما اگر بچه کبوتر را بردوام بخورند، علت پیس را پیدا میکند. همه کبوترهای صحرایی و اهلی به آدمان گرمیجو ضرر دارند. دردسر میآورند، خونشان را میسوزانند. کباب بچه کبوتر را با دواهای گرم به دوام بخورند، خون را میسوزاند، علت محو را پیدا میکند. در این موردها بچه کبوتر را با آب غوره انگور یا سرکه یا کشنید پخته بخورند و با کاسنی و بادرنگ تر و تازه استعمال نمایند، اصلاح ضرر مینماید. کسی که آبله برآورده باشد، در مکان کبوتران متصل ساکن باشد، از آن بیماری شفا می‌یابد. اگر به کبوتران نزدیک زندگانی به سر برد، از بیماری‌های وابسته به معده، عصبانی و عفونی، یعنی که سرایت کننده به مانند فالج، سکته، ثبات، یعنی که لتارژی میگویند، سر کودکان، یعنی که کرختی و طاعون میماند. این چنین علت ترسانچکی و ویرانی هوا را دفع میکند. این بود معلومات درباره خاصیت‌های شفابخش کبوتر. به کانال ابونه شوید و ویدیو لایک مونید. دوستان خود را به این کانال دعوت نمایید. همیشه سلامت و بردوام باشید.